Pripadnici albanske nacionalne manjine imaju dugu tradiciju u obrazovanju na svom maternjem albanskom jeziku i taj proces se nije prekidao tokom tranzicije koja je zahvatila bivše Jugoslovenske republike. Obrazovanje na albanskom jeziku realizuje se u 16 osnovnih i 4 srednje škole. Na jugu Srbije, u opštinama Preševo i Bujanovac, gde živi najveći broj pripadnika albanske nacionalne manjine, obrazovanje se realizuje isključivo na albanskom jeziku. Obrazovanje na albanskom jeziku opterećuju razni problemi koji utiču na uspešne integrativne procese albanske nacionalne manjine u srbijansko društvo. Gimnazija Skanderbeu u Preševu funkcioniše od 1961. godine. Ovde momentalno u te godine bilo je ogranak gimnazije Branko Stanković iz Vranje i sad između vremena u toku istorije imala je dosta i dobre i loše dane. Iz ove gimnazije su izašli dosta jaki kadrovi, da izašli su i akademici, doktori nauka, doktori specijalista i razne profile. Momentalno gimnazija Skanderbeu ima oko 800 učenika, radi u 2 smene, prva smena i druga smena. Kao svugde, pa i ovde u Preševu ovih zadnjih godina broj učenika se smanji. Nažalost, ovo pre 5 godina imalo je u prvi razred upisano 9 odeljenja, sad imamo 6 u prvi razred, ali mislimo da stanje, smanjivanje broja učenika je i ogledalo stanje u opštini Preševo, zbog toga što većina mladi ostavljaju Preševo zbog nerazvijenosti i zbog nesnalaženja posla za rad. Imamo obrazovanje na albanskom jeziku. Ovde ste već u centralnoj školi. Naša škola se zove profesor Ibrahim Kelmendi. To je jedan naš građanin, jedan veliki patriota iz Preševa. Osnovana je negde 65. godine. Imamo veliki broj đaka. Imali smo, u stvari. Bila je jedna od najvećih škola u Srbiji. Sada više ne. I to nam je jedan od najvećih problema. Imamo i rasturene odeljenje, imamo u 4, u Žujince zove se selo, u Trnavi, u Norči i u železničkoj stanici. Nastava se vodi na albanskom jeziku, imamo malo problema sa knjigama, ali se mi trudimo da radimo, nastavnici i sve to, rade sve koji kako može na najboljem načinu. Broj đaka je pao mnogo, razlog natalitet, pa inostranstvo, mladi traže bolji život tamo, ali još se trudimo, još smo ovde, još se odvija nastava. Dosta problema je evidentno u ostvarivanju prava na obrazovanje na svom maternjem albanskom jeziku u opštini Preševo i Bujanovac. Ključni problem koji naši sagovornici ističu je nedostajanje udžbenika na maternjem albanskom jeziku. Već duži niz godina nadležne državne institucije pokušavaju da reše ovaj problem i obezbede udžbenike za osnovno i srednje obrazovanje na albanskom jeziku. Po zakonu o udžbenicima u Republici Srbiji postoje 3 mogućnosti obezbeđivanja udžbenika za osnovne i srednje škole. To je pravljenje, pisanje posebnih udžbenika za manjine, prevod udžbenika sa srpskog jezika ili uvoz udžbenika iz zemlje matice. Nekako već nekoliko godina država pokušava uporno da nam nametne samo prevod udžbenika kao jednu od solucija koje nudi zakon, izbegavajući da upotrebi i druge solucije, pisanje posebnih udžbenika za manjine, odnosno uvoženje udžbenika iz zemlje matice.
To je jedan veliki problem. Naša deca i dalje uče starim, prastarim udžbenicima ili u pojedinim predmetima uopšte, kao što je srednje obrazovanje, nemaju uopšte udžbenike. Dakle, i dalje se hvataju beleške, što čini da naše školstvo, naše obrazovanje je nekonkurentno u regionu u odnosu na druge škole, a to je po meni jedan od najoštrijih vidova diskriminacije koji se pravi ne samo prema manjini, već prvenstveno prema deci koja čine budućnost jedne manjine. Ima dosta probleme u toku sprovođenja nastave. Vi u Novom Pazaru sigurno nemate to mi što imamo sad ovde probleme koji nisu današnji, nego su problemi dugih godina. Od skoro sve predmeti koji deca uče bez knjiga, znači nema za gimnaziju sem albanskog jezika koji ovi zadnjih godine imaju knjigu na albanski jezik, za ostale predmete apsolutno nema nijedna knjiga koja je odobrena od strane ministarstva na albanskom jeziku. Nego nastavnici i učenici se snađe za literaturu koju upotrebe kao dodatnu literaturu iz Albanije ili sa Kosova, ali uglavnom knjige na albanskom jeziku za srednje obrazovanje od strane ministarstva nema odobreno koji upotrebe učenici. Mislim da prvi problem je knjige su, pošto mi učimo na albanski jezik, plan programi su nam od Srbije. Pre nekih godina dobili smo dozvolu da radimo sa knjigama iz Kosova, ali malo je teško to je problem. I tako, sad ove godine smo dobili neke knjige od Albanije, to je dozvoljeno i to je dobro. Trudimo se da sve knjige budu na albanskom ili od Albanije. Nedostajanje udžbenika na maternjem jeziku utiče i na kvalitet obrazovanja na albanskom jeziku. Prosvetni radnici koji su direktno uključeni u sprovođenje obrazovnog procesa koriste razne tehnike kako bi poboljšali kvalitet nastave na albanskom jeziku. Koriste sva dostupna sredstva od interneta, preko pomoćnih radnih vežbanki do samostalnog prevođenja određenih nastavnih jedinica, sve u cilju obezbeđivanja kvaliteta nastave i nastavnog sadržaja. Ubeđen sam da ako se uporede sa ostalim učenicima koji završe srednju školu u Srbiju, kvalitet nastave nije isti kao kad ima učenik glavnu knjigu, kad ima ono za vežbe, kad ima ona za laboratorske vežbe i za sve to. Znači, kvalitet nastave, ubeđen sam da malo je slabiji nego u ostalim školama. Kad nema učenik gde da uči, to jednostavno neki nastavnici primoreni su da diktiraju učenicima zbog nedostatka knjige. A mislim da će da bude, mislim da će ovaj zadnji put sporazum između Republike Albanije i Srbije oko knjige stigli su do negde, ja mislim da će da dođu knjige. Ali kad, vidjet ćemo, uglavnom za sad nije onako kako mi hoćemo. A kako vi to hoćete? Hoćemo da deca imaju knjige, da normalno i oni uče. Čim nemaju knjige, ne može da uči. Pokušavamo da upotrebimo kao dodatnu literaturu, pošto zakonski može nastavnik i učenik dodatnu literaturu da upotrebi. Pa u krajeva ja sam profesor hemije, alkani, elementi prve grupe, druge grupe, to su isti kao na albanskom, kao samo jezički treba to da se sredi. Oni se snađe, ja ne mogu da kažem da ono što sam rekao da možda u kvalitetu malo zaostajemo, ali opet sad u zadnje vreme ima mogućnosti da preko interneta sve to, onaj koji je zainteresovan, da postigne i da bude ravnopravan sa ostalima, pošto mi imamo učenike koji prijemni ispit daju i Srbiju. U Novi Sad imali smo jednog učenika od ovde koji u fakultet medicine dao je prijemni ispit. Imamo u Tetovu, imamo u Skoplje, imamo u Prištinu, imamo u Albaniju. Znači, oni kad ulazi na prijemni ispiti, učenici naši
znači prolaze sa odličnim ocenama u prijemni ispit. Integracija je za pripadnike albanske nacionalne manjine u opštini Preševo i Bujanovac ključni izazov i predstavlja osnovni imperativ za pripadnike ove nacionalne manjine. Republika Srbija treba da obezbedi uslove, resurse i da pokaže dobru volju u rešavanju ključnih problema sa kojima se suočavaju pripadnici albanske nacionalne manjine na jugu Srbije. U tom smislu i rešavanje problema nedostajućih udžbenika na albanskom jeziku treba da bude ključni imperativ važnih aktera koji obezbeđuju državnu integraciju pripadnika nacionalnih manjina u društvu. Pa bez obzira što je to jedno od ustavnih načela utvrđeno i Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina koji garantuje adekvatnu participaciju manjina u radu javnih službi, državnih službi i policije, i pored toga da mi od 2001. imamo jedan sporazum, odnosno program tadašnje savezne i republičke vlade o integraciji Albanaca, tu nije napravljen nikakav pomak. Šta više, te državne institucije se čuvaju kao da one apsolutno pripadaju Srbima, da su drugi narodi za te institucije nepoželjni, da nemaju kredibilitet da budu deo te institucija i to se zastupa dugi niz godina. Nažalost, dugo godina je međunarodna zajednica bila fokusirana u našem regionu. Sada, zadnjih godina, 5-6 godina zadnjih, nema dovoljnog adekvatnog fokusa jer je ona orijentisana na krupnije probleme u regionu i nekako se zapostavlja položaj Albanaca, a i drugih manjina u Srbiji u odnosu na te veće probleme koje su gorući za Zapadni Balkan. Da vam kažem iskreno, sad ne mogu da krivim samo državu Srbije koja nije se angažirala u ove stvari, nego malo i mi Albanci imamo neki problem međusobni, da mi smo trebali odavno smo trebali rešenje ovih problema tražiti preko Albanije. Da mi kao Albanci koji živimo ovde, kao sve nacionalne manjine drugih zemalja koji žive, da koriste knjige iz Albanije. U jedno vreme mi smo pokušali, upotrebili smo sa Kosova pre rata knjige koji nisu bili problem, to pošto Kosovo je bio isto kao i Srbija i ostale republike u okviru Jugoslavije, ali posle rata 99. i na ovamo država Srbije nije dala da se upotrebi udžbenici sa Kosova, pošto to su, vi znate, i pre 3-4 godine uzete su 2 kamiona knjiga za osnovnu školu, pa to su bile blokirane i oni to nisu dali. A mi, znači, Nacionalni savet Albanaca trebao da se orijentiše prema Albaniji i knjige da tražimo iz Albanije, ali sad u zadnje vreme pokušaju to, Nacionalni savet Albanaca pokušaju da što bliže sarađuju sa Ministarstvom prosvete Albanije i Ministarstvom prosvete Srbije i da ovaj problem rešimo. A mi smo više puta istakli da smo mi saglasni da se deo udžbenika prevede u odnosu na ove egzaktne nauke koje su identične možda svuda u zemljama u regionu, ali ne možemo pristati na čist prevod udžbenika koji znače i zadiru u naš identitet. Udžbenik istorije, muzičke kulture i drugi udžbenici koji direktno predstavljaju identitet jedne manjine, dakle to ne možemo prihvatiti da budu čisti prevodi udžbenika na srpskom jeziku i zato država uporno izbegava da pokrene jedan postupak kojim bi se to i obezbedilo. Problem je u tome šta mi ne možemo da koristimo ovi udžbenici iz Albanije, jer po programu, naš plan i program je iz Srbije, a Srbija je još po onom starom programu 8 razreda, znači osnovna škola 8, a Albanija već otišao 9, znači nikako ne se prilagođavamo mi sa njegovom programom i tu je malo problema. Ali vidjet ćemo, škola, ono što je rekao, škola je velika, imamo oko 1347 učenika, znači sve albansko. Problem udžbenika može da reši Ministarstvo prosvete Republike Srbije u kontaktu ili u saradnju sa Nacionalnim savetom Albanaca u Preševskoj dolini. Znači, i oni su obavezni su oni, predsjednici opština Preševo, Bujanovac, oni mogu da pričaju za prosvetu, ali zakonski oni nemaju pravo
da u Ministarstvo prosvete traže udžbenike za đace Albanaca koji rade u osnovnoj ili srednjoj školi. Nego Nacionalni savet Albanaca je organ koji direktno treba sa Ministarstvom Republike Srbije i normalno u kontakt sa Ministarstvom Republike Albanije da ovaj problem reše i da učenici imaju knjige. Ovu godinu, zadnju godinu, i Nacionalni savet Albanaca malo je aktivniji u vezi ovoga. Malo više su pokrenuti prema Albaniji nego preko Kosova. Inače, prema Kosovu, vi znate situaciju između Srbije i Kosova, teško je tu da se nađe neka rupa pa da prolazi to. A sa Albanijom, to je država primljena u OKB, mi smo nacionalna manjina Albanaca, kao svaka nacionalna manjina Grka u Albaniju i ostale nacionalne manjine koji žive u Srbiji, i mi zakonski prema Ustavu Srbije treba da zakon, Ustav Republike Srbije garantuje prava nacionalnih manjina u obrazovanju, zapošljavanju, da su oni jednaki sa koji žive u Srbiji. I pored važnih problema koji opterećuju integraciju albanske nacionalne manjine u srbijansko društvo, evidentnih problema koji postoju u ostvarivanju prava pripadnika albanske nacionalne manjine na obrazovanje na svom maternjem albanskom jeziku, ipak je život albanske nacionalne manjine na jugu Srbije u opštini Preševo i Bujanovac identičan, kao i u celoj Srbiji. Migracije su glavni problem i ovih opština i mladi sve više odlaze put zemalja Evropske unije. Nije samo problem Preševo, problem je svuda u Balkanu, idu ka zapadu, čim idu ka zapadu, nema učenika. Drugo, i natalitet je pao, nije više onaj natalitet po 3, 4, 5, sad 1, 2 i tako pada, svake godine pada. Mi smo bili najveća škola u Srbiju. Ja znam, 94. kad sam došao prvi put u ovu školu, 3100 i nešto, sad 150 i nešto učenika, a sad smo na 1300. Zamislite koliko od 94. došli smo. I svake godine je trend idu. To, međutim, vidjet ćemo dalje kako će sve, koji su elementi što utiče. Mnogo. Nezaposlenost, to je prva situacija politička i sve to su elementi koji ljudi begaju za bolji život.